Sunčan dan, novi sunčani dan u Berlinu, danas je nedjelja. Današnji plan je popet se konačno na TV Toranj. Karte su uzeli sinoć online, jer jučer nam nije bilo baš uspješno, čekanje u redu. Tako da karta po sobi je 22,50 eura. Nije jeftino, idemo se penjati i vidjeti Berlin s visine. Tamo nam je S-Bahn stanica i to je prvi korak današnjeg dana. Poslije toga ćemo vjerojatno ići na East Side Gallery, gdje su ostaci Berlinskog zida izgrafitirani sa raznoraznim temama. Spuštamo se s liftom sa berlinskog TV tornja i tu vidimo čak kako se spuštamo. I tlak u ušima raste, odnosno da raste. To, stigli smo. Upravo smo sišli sa TV tornja. Molim me savjet, uzmite si karte online, jer nećete doći na red bez karte ako ne uzmete online. Za vrijeme korone bar imate 45 minuta dovoljno vremena da obiđete cijelu kupolu za 360 stupnjeva i da pročitate malo informacije koji pišu na počemu o dijelovima grada. Naš sljedeći cilj je obići ovu građevinu ispred nas, Rotes Rathaus, odnosno crvena zgrada općine. Tu je trenutno sjedište berlinske vlade i pored toga uskoro u kadu će se vidjeti i berlinska katedrala i Humboldt forum. To je sada neki oblik muzeja gdje je prije na mjestu tom bio berlinski dvorac. Berlinska katedrala, Berliner Dom, nedaleko od Alexanderplatza i Fernsehturma. To nam je sad sljedeća destinacija, pokušati ući unutra. Može se navodi na kupolu popeti, ulaz je nekih 9 eura. A s lijeve strane gledamo Humboldt muzeum. Točnije Humboldt forum se zove. Nekada je tu bio berlinski dvorac, ali su ga komunisti iz DDR-a minirali u 50. godinama 20. stoljeća da bi napravili neki trg gdje se mogu okupljati tako te političke elite za neke proslave i tako dalje. Doći ćemo još s druge strane do njega. Rijeka Spree s lijeve strane, imamo i s desne strane. Mi se nalazimo na takozvanoj Muzeumsinsel, odnosno otok muzeja. Svjetska kulturna baština na spisku UNESCO-a, a ovo je Pergamon muzej. Najpoznatiji među ovim muzejima, ima ih više tu, zbog toga što se tu nalaze vrata Ištara, jedna od ulaza u stari babilonski grad u veličini 1:1. Ja sam ga vidio kad sam bio prvi puta u Berlinu u muzeju ovom. Plava vrata, ako nađem sliku stavit ću u video isječku sa zlatnim ukrasima.
iskopana nekad krajem 19. stoljeća i donešena početku 20. u Berlin. Rijeka Spree i ugledali smo vrlo zanimljivu građevinu, Oberbaumbrücke, most na 2 kata izgrađen potkraj 19. stoljeća, vrlo zanimljiva arhitektura. A mi smo došli zbog East Side Galleria, tu je odmah iza puta, umjetnička scena na Berlinskom zidu, na ostacima Berlinskog zida. Idemo to sad pogledati. Ostaci pravog Berlinskog zida, najduži ostatak na originalnom mjestu, dugačak 1,3 km i trenutno je pretvoreno u kulturnu scenu, tako da se zove East Side Gallery. Zid izgrađen u 1961. godini, počeo 13. augusta 1961. godine, a oboren 9. novembra 1989. godine. U gradu je bio dug oko 40 km. A izgrađen je sa strane vlasti DDR-a zbog toga da njihovi građani koji su u masovnim brojevima prelazili u zapad i u zapadni Berlin jednostavno više nisu mogli dozvoliti bježanje tolikih ljudi zbog toga što im je bila vlastita ekonomija upitna bez radne snage. Pa su ga izgradili. Dosta je visok bio. Da vidimo visinu. A ovaj dio umjetničke galerije je poznat po jednom vrlo zanimljivom motivu. Uskoro ćemo doći do njega. Tamo gdje se skupljaju dosta ljudi za slikanje nalazi se i najpoznatiji motiv na Berlinskom zidu. Već smo ga vidjeli, uslikali se još nismo jer je stvarno prevelika aglomeracija ljudi na tom motivu, odnosno ispred tog motiva. Suludo. Da, i to je najpoznatiji motiv u East Side Gallery. Takozvani bratski poljubac između Leonid Brešneva i na lijevoj strani i Erich Honecker na desnoj. To je bila normalna procedura pozdrava među socijalističkim vođama. Leonid Brešnev je bio generalni sekretar komunističke partije Sovjetskog saveza, a Erich Honecker je bio generalni sekretar SED partije u bivšoj istočno njemačkoj državi.
DDR. A originalna snimka je nastala do obilježavanja 30. godišnjice osnutka DDR-a, a DDR je ostao 49. godine, dakle slika je nastala 79. godine. Gledamo još jednu ostavštinu iz DDR vremena. Uvijek prepoznatljivi Trabant. Moja je Tijanina zadnja noć u Berlinu, ovaj puta. Posljednja, tako je. Okrijepili smo se upravo. A sad idemo još vidjeti novu sinagogu u Berlinu, koja je izgrađena potkraj 19. stoljeća. Posebno je po tome što ima vrlo lijep ukrašen krov koji ćemo vidjeti uskoro. Stigli smo ispred nove sinagoge u Berlinu, ne možemo je se ni približiti ni udaljiti više, pa ne znamo će se vidjeti ovo. A uglavnom tu imamo na ploči par informacija gdje piše da je sinagoga 100 godina stara i da je u kristalnoj noći 9. novembar 1938. godine od nacista zapaljena vila i uništena, tako izgorena, a uz to je i za vrijeme Drugog svjetskog rata u 1943. godini od bombardiranja opet uništena bila i rekonstruirana sa završetkom 1995. godine. Ima prekrasnu kupolu, ali ovdje se trenutno to ne vidi. Zlatom ukrašena. Ovdje imam isto jednu ploču. To je to. Još jedino što nam preostaje je probati berlinski tramvaj. Upravo ga isprobavamo. Ovaj tramvaj, U-Bahn, S-Bahn. Šta još? U-Bahn, S-Bahn. To je to. Bus, da, bus 4. Sve smo probali. Mi sad idemo na Gedenkenmarkt. Tako nešto idemo tamo, možeš i sam vidjeti. To priča berlinska. Zapravo nije to, imamo još ujutro nešto obaviti što još nisam nikako spomenuo u našem video isječicima. Tako da, morate gledati sljedeći video. Tret!